Ekwirwo atandatu nimerega kumulikwo ni kamera cia CCTV mahithũkĩire nduka ĩmwe ya kwendia nguo na thutha wa kwagagia aruti a wĩra kwa ihinda magĩthara. Ene biacara rĩu makiuga ati ngero ici no kwĩhĩrĩria irehĩrĩria. Nakuja wanajaa wote kwa duka kama customers, lakini si customers. Mwishowe mnapata wameiba vitu mingi sana, wakibeba ni kama ni mtoto. Si mara ya kwanza tumeibiwa simu na mtindo kama huo, lakini ukiripoti police station hakuna hatua inachukuliwa. Mwingine ameibiwa simu saa hii. Waizi sijui wanatoka wapi. Huwezi tembea na simu na amani. Kwa masto wanaingia mpaka kwa maduka wanaiba live mchana ukiona. Sijui kama ni madawa ama ni nini. Kuna msichana alikuwa hapa aliibiwa simu, pia mimi nimeibiwa simu. Ngero ici ikoretwo ikionania mugaro wa horeru wa tauni ya Kajiado iria ikoragwo naguo, no mbica ici cia CCTV duka-inĩ ya Margaret wa Mbui ikonania gĩtangĩko kĩrĩa makoragwo nakĩo. After some time kidogo sasa zenye walipima zile dresses wakasema hazijawatosha, wengine wawili wakaingia na mmoja wao alikuwa amebeba ni kama mtoto na amefunga kitambaa na ni mweupe hivi. Huyo mama naye akaniuliza kama niko na dress ya mtoto wa 7 years. Akaiangalia then akanirudishia akasema atakuja baadaye. So I think immediately sasa tunaongea na huyu, that's why alipatiwa manguo. Yule alikuwa amejipanga mahali trouser za men ziko, akaweza kuchukua kadhaa na wakatoka polepole wakiahidi watarudi. Kwa ihinda rĩu mĩitũ ĩkoretwo ĩkĩagagia ahũri biacara taũni-inĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũratũma magaikara na wagagu. No ona gũkĩrĩ o ũguo, kamanda wa borithi wa Kajiado Mũthuri Mwongera nĩekĩrĩte mũkonde ũhoro ũyũ, akiuga nĩmamũkĩrĩte mateta kuma kũrĩ aikari na ũguo kwĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari kũhĩtana na ekinaĩ acio. Orĩtie ũnyitanĩri wa mũingĩ nĩguo kũhukia ngero icio kaimana. Ngĩribotera Inooro TV niĩ njĩtagwo Peter Mwangi.